news akiching zoin seneten sajang khwa a zomi mona nei lo mi li ong tha sak zo kum som ni ni chin ni in phona le zatak pe na hun ki bol abesa December som le sagi tul ni le som le gyan ni in sajang khwa a hausa upa te le khangno te vai hom na to tuma kum som ni le ni la ya December som le sagi tul khaza kwa som ko le gup kuma seneten mulkim hoile lip kha phoi ta ka ong tha sak u sajang kho mi li te phona le zatak pe na phupi takin kinei chi thu ki za hi sajang kho mi siane te ong tha sak ilai zom mi li te khatna pu zel zalang hausa ni na pu pau khan pi tu sit thumna pu khai khan dal le pu pum khan tuang te hi banga mona nei lo zo mi te chik zelo taka ong ki thana hangin leitung bu pa om zo mi te ikhasya in na ki sa chan ma hi zo mi te sunga hibang thu pyang te ni le kha kum te ong sod hangin manghil zo ding hilawa ki manghil bol thei ding namjong hilaw hi senete ong tha zo mi evek in mi somlali sinsen ki pha hi amau gi lona hangin nupi tampi me gong wa naw pang tampi daga suak sagu hi to chang to lungkim nai lo wa tirim khopi le zogam mun por khada zoom liaison office ong hong ngam lai teu a hi zomi ko ma pewin hi thu te thei kom sa a pil wang taka ikal swan chan ding ikithei sakhi